Mama wakwaba aha GCN page so meeting ede adwoa searching and then the day the kanya wo de ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel we are now don sa emia be won so we be notification and this an ni send betum bia we be ati and as we be ahwe e wo GCN page ha Oman FM omo newspaper review discussion omo ye no every morning bia ena ensem ya mede ebrewi ekoso ewo ho na ensem no emu enchiremu ni omo discussion na omo eye no efa Ghana kwan bebra na asay ewo Ghana ha no ma kire se wo fa so kra onu ho se wo ye Ghana ni eho discussion ena na omo eye na omo e kire se eye his excellency na Nado Danko Ekufuado ena NPP aban ebae no akwan bebre na omo ayeniye do enye Ghana kwan asay ni na no mo atumi aye but dodo na omo aye na sa discussion omo eye no ena omo be phone lines etuma omo efre Ghana fu bi se omo fa omo adwenkyere embra de okwan na enye kra his excellency Nado Danko Ekufuado ababeye anase Nado ena NPP aban no ababeye no frɛ naka na yehu se ampa Nado ebai oye adwumapa na Ghana fu nso bi efre omo ede omo adwenkyere ebai na bi mu nsa omo eka ne se eye since Ghana eje independence omo de enfutuma kwan na no mo afemisa se ekwan omo eye na omo di kota aguso no enya de a omo ehu bida enti no eye his excellency Nado Danko Ekufuado waya di ye papa se wa baba ye omo kwan amomo na omo so ende omo emfa emfutu kwan so bio na yentie ensema eye Ghana fu bi frɛ omo de etuda Jafutu okade okumeni ekwan edam todo yakasikuta akokwa so to ofuanse this capital kuta gota sorry bridge kase na o maya nti ejafu township so township o ka na ya kusukuta maya nti ya ofuro de ejafu na ti mansa opankroma constituency enso yensa kan ye de medase hello morning Adise me ho ya na nso aye na me adom from Brajan Tamakom 11 me yiri free asante atema dom fe na se na wo kan no Brajan sankare Brajan me pa chotie me kakra wakọ ho na nsen na me so yiri free dom fe enu fa ho me busa so akọ ho na nsen ma akọ ho na nsen nti na no okay e dia na wo hu ye ekwan no e free asankare bompata wanti adom fe profa ekosi agogo ekwan no da so saa me na me amani ni aben e dia na wo hu ye me dey diso ani atremo se na aka no e na kota eguso medase e to ma pene wa ya de yemo na baso na senka abawu fru bi na tiso a e ka kanye ka ya ben so be mpe ke be hemi atafre medase openi hello morning Hello, good morning. How are you? Udin. Me pacho me say again, I kind of bro. Okay, mami ntio. Me pacho me fratem banso. Me ni fi ye no. Na ekwan no, efi anyam besi kwa bempe na ko ta woso. Efiri boma besi kosi prankese ni tetiman na ko ta ba kokora enwuso. Ene nyame adom na Nado adawroma. Me free kwa bia kosi tetiman ko ta woso pron enti na Nado de wayade ye mo na baso pa no wayade mo so ya da say hello morning okay we drop it ye fam calls no e fa hen na wo outside Accra yeah wo hwe nkura ye nuanom ebobo nyina ye nkuro nketo a nanka obi ani adida so ese ekwan ebeba ho mempeso ba be kan isle go na Madina na dabi ye ko ye nkuro nketo anum na ye di nkomo afri hello morning. Good morning sir. Udin openi ya fam bo asem ka se Sushen mami ntio we eye ko eye esubone race eye kwan a eye virgin road a ko ta akura ba ko currency so da but enam ya ye da watmu ameko ho omaguso from ho edi wuramu ade ko ekokopie asuom ana ofa ba bi ti se dwaben eye old dwaben efri ejeso ede ko dwaben town road eni kuro potem a wo ho mo de aban we ba e waguso
ya fa yekufo dia aye debi asem ho bia ye wu su da debi asem asokore important omagusu ya fa kufo dia atetem ye ba bia na ye wu su da abawe bae wagusu nyina ya fa inkurakan efrim kurakan de kosomenya depo no aban no we twa depo na ogusu a woye kwan a enye adeketua etinia yesre ne se onkoso na dwuma pa a woye no enkoso maye na ngenya nkrofo nsem o mokeka no that's yenso yeda say hello morning. Hello, good morning. Hello, morning. Good morning. Openi udi. Pacho femi samponsa. Ko me fefe Joel. Jolo. Mr. Asanti achum isase. Bumfa road. Kile na ofa ya. Obe je se ye na nan kwati chiri ye kuru misase wo ekwai. Ye kese me hu ko tale ko hada. Non FM. Nso na na Dubai na da wurma. Oma aye kokoro si ye se kokoro me kuru ko isase. Ye yini from me say bridge ya waso nya ye bia atese de ko tare do so na do ya de mu kan for no me da ase no yenso yeda say hello morning. Hello, good morning. Udi openi. Efeme kwaku bobi. Eja ma mintio. Yo, what them kwa safi Benchema Junction. Akwa jajufo akọ Osekrum. Kwa na Ronaldo etwa wo ho no. Wonwa that be akura be tourist attraction wo Holland. Amandi company efe na Amandi na ye kwan lo. Ronaldo ayade. So akwa make wan chemi. President Mahaba ekọ promise go for. Ose obeya ma wan sare ato aba. Sa so be fisu. Oko hono so we ba no na mkwan so. Oko no tero prim. Ene ko. Ebi e kwa na ado aye wo hono die. Mo fre MC no ono abedi ho adanse. Kwa bia nwanwa wa ya de e bora na do abaso pa. Me da say hello okay we line no adrop ye fam course no na afi ya hwe miaya amwo line no ye 0245 638 748 outside Accra akwan ahodo a aban aye ehon komo na yedi hello morning. Good morning. Udi opani. Yeah. Prof in the setting down governor hospital. Mami sorry in the line no adrop obetumi asan afre biu na fe won so ye no akasa hello morning. Hello. Good morning. Good morning. Udi opani. Hello. Mete won ka udi. Medin do openya je nimboate. Okay, mami ntio. Medin do openya je nimboate. Ajaje nimboate mete won ka kasa. Na mi kasese the group. Nyebo me kuro mu kwaya.